माजबाट विधानसभा बियाबाव बीपीएफ आरो बीजेपीनि गेजेराव गोरोबलायै थासारि माजबाट विधानसभायाव बीजेपीआ बिजाथि होआब्ला गोबां बिबानगिरिफोरा बीजेपी नागारनाया रोखा गरेस्वर बियाबाव बीपीएफआ जेब्लाबो बीजेपीनो हगारा माजबाट बियाबाव बिजाथिफोरखौ लानानै बीजेपी आरो बीपीएफनि गेजेराव बेले-बेजे थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों मानोना बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि बीपीएफनि एमएलए शरण बर'नो जेब्लाबो भट होनो गोसो गैया आरो माजबाट बियाबाव बीजेपी हान्जानिफ्राय बिजाथि दैथायनो थाखाय रायजोनि आफादगिरि दिलीप शइकियानो खावलायहरदों उदालगुरि बीजेपीनि मावथिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामहरदों दि एनडीए दोलोनि लोगो बीपीएफनि एमएलएखौ लबि खालामनानै बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरजों लोगोसे रायजोनि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो गिबि मन्थ्रिया बे माजबाट बियाबाव बीजेपी हान्जानिफ्राय खालि खालामनो नाङा होननानै खावलायहरदों बेखायनो बे खेबावबो माजबाटआव बिजाथि थिसनाब्ला दोलोनि मावथिफोरा दुखु मोननाया रोखा जायनि जाहोनाव बीजेपी दोलोनि मावथिफोरनि गोसोआ लोरबां जानो हागौ आरो उदालगुरि बीजेपीनि मावथिफोरा बिबान नागारनो हागौ মাজবাটত বৰ্তমান বিজেপি দলটো যথেষ্ট আগুৱাই আছে আৰু কাৰ্যকৰ্তা বহুত কষ্ট কৰি আছে আৰু মই নিজেও মানে ফিল্ডত ঘূৰি আছোঁ প্ৰতিটো বথত গৈ আছোঁ প্ৰতিটো গাঁৱত গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এইবাৰ মাজবাটৰ পৰা যদি বিজেপি দলৰ টিকেট দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাজবাট জয় হয়তো নিশ্চিত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ আশা কি দেখিছে আপুনি গ্ৰাছৰুট লেভেলত তেওঁলোকৰ আশা এটাই যে বিজেপি দলৰ টিকেট দিব লাগে আৰু বিজেপি দলৰ টিকেট দিলে এইবাৰ কোনো ৰখাব নোৱাৰে কাৰণ শৰণ বড়ো ইয়াৰ দুটা টাৰ্মছ কৰিলে দুটা টাৰ্মছত তেখেতে যিখিনি কৰিছে তাত মানুহে সন্তুষ্টি লাভ কৰা নাই এতিয়ালৈকে ইয়াত বিভিন্ন কাৰণ আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এইটো কথা ক'লে অলপ অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে মই মিডিয়াৰ ওচৰতো ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু তেখেতৰ যথেষ্ট প্ৰব্লেম আছে যাৰ কাৰণে নেকি বিপিএফ দলৰ মানুহো মোক কণ্টেক্ট কৰি আছে মই কেণ্ডিডেট হিচাপে যে আপুনি যদি টিকেট পায় তে আপোনাৰ লগত আমি আছোঁ আপোনাক আমি জয় কৰি নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ বিপিএফ এনডিএৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে লগতে বিপিএফৰ এগৰাকী পাৰিষদ বিধায়ক মন্ত্ৰী শৰণ বড়ো আছে সমষ্টিটো এনডিএ এলায়েন্স হিচাপে এৰি দিব পাৰে জানো নাই এইটোতো কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে তেখেতে দুই এখন মিটিঙত কৈছে যে বিজেপি টিকেট নিদিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে মানে এইটো কৈছে কিন্তু তেখেত আমাৰ দলৰ কোনো মানে পৃষ্ঠও নহয় বা প্ৰেচিডেণ্টো নহয় আমাৰ দলৰ কোনো তেখেত ব্যক্তি নহয় কিন্তু তেখেতে এইটো কোৱাটো যুক্তি হোৱা নাই আৰু মই ভাবোঁ তাৰমানে এইটো কাৰণ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কোৱা নাই যে টিকেট নিদিওঁ বুলি এতিয়ালৈকে আৰু আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া সভাপতি তেখেতেও কোৱা নাই টিকেট নিদিওঁ বুলি আমাক কৈছে তোমালোকে লাগি থাকা আমি সমষ্টিত লাগি আছোঁ সমষ্টিবাসীয়ে ধুনীয়াকৈ কাম কাজ কৰি আছে फारसेथिं गोदानै दाजानाय गरेस्वर बियाबावबो बीजेपी हान्जानिफ्राय आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे गोबां बीजेपीनि बिबानगिरिफोरा बिजाथि नागिरगासिनो बेखौ लानानै बिटिसिनि इएम गणेश कछारिया रोखा बुंथियो दि गरेस्वर बियाबाव जेब्लाबो बीजेपीनो हगारना होनाय जानाय नङा बेवहाय बीपीएफआनो गेलेगोन आरो बिजाथि होगोन होननानै बुङो मानोना गरेस्वर विधानसभायाव मोनथाम बिटिसिनि बियाब गोग्लैयो आरो मोनथामनि गेजेराव बीपीएफआ मोननै बियाबाव देरहाना दं बेखायनो बेवहाय बीपीएफआ बिजाथि मोननांगौ एबा बिजाथि होनाया रोखा जों मोननांगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै गरेस्वर एलएसिनि आन्दाराव मोनथाम बिटिसि समष्टि दङ बिनि गेजेराव जोङो मोननै समष्टियाव देरहानो हादों गरेस्वर सुक्लायाव जोङो बिपिएफ हान्जाया देरहादों आरो नाग्रिजुलि माने बिटिसि समष्टियाव बिजेपिया देरहानो हादों गतिके जों मोननै देरहादों बिथांमोना मोनसे देरहादों मोननै देरहानाय हिसाबै बे गरेस्वर सीटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ आरो जों बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समष्टियाव इलेक्सन गेलेगोन जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ महेश्वर बसुमतारी दिगन्त बेजबरा बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन